Hvala puno. Dobar dan svima i pomaže Bog. Dame i gospodo novinari, dragi saborci, Nova snaga Srbije od svog osnivanja zalaže se za ujedinjenje svih rodoljubivih organizacija i stvaranje snažnog patriotskog saveza. Upravo zato smo krajem prošle godine bili među osnivačima ovog patriotskog bloka. Mi izražavamo i zadovoljstvo što je patriotski blok uprkos svim opstrukcijama prikupio potpise za izlazak na parlamentarne izbore i što će sada svi iskreni rodoljubi i monarhisti imati za koga da glasaju. Nova snaga Srbije neće imati svoje predstavnike na izbornim listama i to ne zato što sumnjamo u svoje kvalitete ili kapacitete, već zato što time želimo da pokažemo da nam nisu bitne funkcije i lični interesi. Mi se iskreno borimo za ideje i principe u koje verujemo i zato nikada nećemo stavljati lične interese ispred interesa Srbije. Isto tako mi svim srcem podržavamo predsjedničku kandidaturu Boška Obradovića, zato što verujemo i znamo da će se on svom snagom boriti za Srbiju i srpski narod ma gde on živeo. U predizbornoj kampanji daćemo svoj maksimalni doprinos za postizanje što boljih rezultata patriotskog bloka i Boška Obradovića na predstojećim izborima. Ja bih još dodao da Nova snaga Srbije se nada da režim neće podržati ili uvesti sankcije Rusiji i tako se staviti na strani dvoličnog i krvavog zapada. Za nas je Kosmet srce Srbije i oltar Srpsa, nažalost, okupiran, ali da nam pozdrav do godine u Prizrenu bude i nada, molitva i zavet. Kako radili, tako nam Bog i pomogao. Hvala puno. Hvala gospodinu Mratiću i želim zaista da istaknem ovo o čemu je on govorio i to je apsolutno tačno. Nova snaga Srbije je svojim primerom svedočila da ne moraju lični interesi biti važni u politici, upravo na ovaj način ne želeći da imaju svoje kandidate na izbornim listama, što je često problem u bilo kakvim političkim dogovorima, ali evo neki novi mladi ljudi svedoče da kada se interes opšteg dobra stavi na prvo mesto, onda sve ide lakše